орозо кармаган инсандарга иншаллах 80 үй бүлөгө азык түлүк таратылып жатат, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 25 апрель 2020 жыл. Мынакей Кудай буйруп Рамазандын эң экинчи күнүндө турабыз. Бардыгыңызды Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Аллахым ушул Рамазан айын бизге эң ийгиликтүү, эң берекелүү айлардан кылсын. Үй бүлөбүзгө тынччылык берсин, аманчылык берсин. Жаман баледен иншаллах чыгып кетели. Бардыгыңыздарды кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Кудай буйруса, мынакей Центральный мечитке өзүнүн салымын кошкон Али шейхтин атынан Кара Көлдөгү орозо кармаган инсандарга иншаллах 80 үй бүлөгө азык түлүк таратылып жатат, Кудай буйруса. Мынакей Али шейхке өз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кимде ким алган болсо Али шейхке дуа кылып коюңуздар, иншаллах. Кудай буйруса, мынакей 80 үй бүлөгө азык түлүк берилип атат. Жалпы сумма продуктуга кеткен, жалпы сумма 209 миң акча кетти. Иншаллах биздин план мындай болчу. Али шейх мындай деген, күнүнө 100 адамдан ооз аштырам деген, бирок азыркы шартка байланыштуу күнүнө 100 адамдан ооз аштырыш кыйын болуп калды. Азыркы шартта үйлөрүнө мынакей өзлөрү келип ифтарын алып кетип атышат. Аллахым кармаган орозоңуз кабыл кылсын, ифтарыңыз да кабыл кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Минал худа вал фуркан. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.